Apostle Doctor Emeritus Kwadwo Safo Kantanka. Chese firibra ye papa yi etoye. Ye papa yi ekamye yese nasam no so ye akwa ye chance Kwadwo for Sudani Lumba ma Kwadwo asese de Nyankopɔ adom ye ni ntwontwontwontwontwa ye de na kwasha fom ya ye de na finchi adai. Na use na me baba ye video bia na chese Apostle Emeritus Kwadwo Safo Kantanka. Neba ye friend say eye honorable Sarah Adwoa Safo kane no ye mrahye badwani e de mo manfo a wo mu ewodo me kwabienya sese die onye mrahye badwani biem na video bi akokọ so e ma press conference bi kra betoto dwa ye papa eye Safo Kantanka wode nachi agya ye nuabe ma Israel eye akofuna na ye maame Sarah Adwoa Safo sese wono na ye bapanyi wono na ben papa ne kan sumsam enti akofuna entimi mefa Kristo Asafo mission Ghana no se wono na papa ne de ahye ne nsa sansem wei court e ma ye kenkan papa ne wo na kaminim se yesie wo bi wia na kenkan wo ne so Apostle Emeritus Kwadwo Safo Kantanka abra so de wo hye fridge mu e na ye kan ne wo eni ehunu de obedi na ade eni de woni na ade wo mu na japade enkomfama wo mu omu a japade bi a wabobodi yemfame ma wo mu ni nyina social media yi so de yehunu na no video na me beye ye no emu no na ye maame Sarah Adwoa Safo na wokọ radio tour no wankọ ne physical na emum eye phone in radio tour woni ye nuanom Angela FM 4 atwetwe nkomo na nkomo twetwe mu no wode true dressing ni pense ya papa Apostle Emeritus Professor Kwadwo Safo Kantanka na ye no eba so on the 29th 30th and 31st international na ye 29 fi eye ya chase ya eno no na anu na yenu abema akofuna enso eye press conference a wo kire se eye no nyade se ebeba so 29th 30th and 31st enti se wafa car efri baabi a wowo se wo ba na waba ye papa Kwadwo Safo Kantanka eye ni bia ene ejai na eye no enya maso na enedei ana ye nuabema akofuna ne abusuan kaye no ekopie mu ewo Accra High Court wo mu akwakoji injunction na dia to ye no sese twotworo ba ma chese wo hye dem ni atopunu mu ye to Safo agu ye botom saa na sese die ya papa Apostle Professor Emeritus Kwadwo Safo Kantanka na ye no aye na injunction na court edia to ye no so 10 days injunction ba komienu miensa enan enum ensia enson wotwe enkono edu 10 days injunction ena yenua bema akofra ne abusuan kaye no akwakoji ede ato eye no eso na abusuan abra after court proceeding no wo hwese de Kristo Asafo mission Ghana church members ni bia ni agi a wo mu ebose no ye wesa video no bi emra na chese wo mani age court dan na nimu honom eni omu bedu fie wo mu ebose sa video ni bi na etwaguo no na bra yenua be ma akofuna Israel Safo Kantanka enso be pie fie obedu ni fie wo no na chese aye anigye enie Kristo Asafo mission Ghana omani age ebose se yetindi tabono anase injunction ato Professor Apostle Emeritus Kwadwo Safo Kantanka na ye no eso ye hwesa videos ni bi emra
Since akoso after court proceedings yedi injunction 10 days injunction ato apostle professor emeritus Kwadwo Safo Kantanka na yie no eso na abusua ye papa Kwadwo Safo Kantanka na busua fo empanimfo bi so ene sentrofo edin komo a wo mu so ato asem ni mu nkyina wo mu e kire se Sadia yama misara Adwoa Safo honorable ekanidi ho kane mrahye badwani di mo manfo mu ewo do me kwabienya de wi a wosi eye no asade kana nabi ewo baabi a onpese abusua no ebehunu enti na so waye no se wo ba kokonyini wo pese wo sori tra abusua no so na mema wo ho so no wo ba wo no pese wo kire se wo ye ba ma no em se kana nabi dream bi ekọ baabi a omo aka se wo monte se yenti se de abusuafo no se ne sentrofo ekasaaye de tiane se wan se Ghana mra no akoyede se sabi ominu o namsisia na se o de mfa ne se o namsisia na ko so bia mu na to na papa yenti ana se bibinti o de na ko hye mochre wo ne o de ne ba yenti wo ne be mana ye krata na em se ye ba nanim adwenbone e woni timunti no otutu mrika efa ho amuni kura nyo na de ne koy but of akire e ko ye krata ye nyire nim transition ye nyire nim se ofori kenofori atada na meboa enye mpp dia enti onim se ne connection ho so hu ena onu nim se adwen wo ni tim no because ya yate say no betimi dia wiki abusua ena oye enti na ye ni age se court amma na adwen bone na wo ni tim no amam because enka adwen papa wo tim a untimi nkanch emma wo kura no ye de hia wo tso na papa wo KFM so be ma no be fitting barrier no obi hu na ye opie na mamu wura mfi oni pie na onene wo gender ho no a otu no fo no emma me pacho mo otu no fo no otu no mi flow otunufo no ema ojai ministry no eho ekokotena brochira MPP for say omo sere no meto aba no sa zonto no the same person ena ono no timi frɛ say ono na krata no ono abedi ni nche na sebe so do papa ne mo chere krata de koma obi onya abusuani onko mpo no akɔhwɛ sɛ ne nam kura te sɛn akan mamrem obi wu a acha 3 days ye kɔ ne akɔhwɛ ne nam te sɛn ne adane no so oba pe na tie yi so na nka obrempon sei na obi anfa na ni kohwe okotena UK ni nyina obi ankosra se papa kora ne nam edebe etisen enti no menua oba kora bdem ko transition kora so wakɔ hɔ a enti na bro bi na de ya maka na monsan ma Ghana fo nyina ante ono aye na adwen se ono be ma transition fo ya de nyina adware no menua se airtime adware o transition no sebi aka mamrem so obi kora wu no ni fie tim kora na ye kosre fie kodwa no ho na wo ba o so do papa yenko dware no mochire eho na ewia de na koto adakam yemie na nisu no obi ahwew na ye de na kohye bibia ehye na efe sebi obi abebo bra sei kesesei na so oba so do papa sa na abame aye no enti de ekoso eno no enti sesei de ayia na anu ada ye mame onabo sara Adwoa Safo Kantanka eka se enka ye no nke baba so enne sha se ne 29th 30th and 31st no sese die yenua ba ma akofuna ne abusua kaye no akokort aka high court akoji injunction e de abeto yie no sese tabamo di stamp asi so say yie no enya de se beba so 29th 30th and 31st preparations so yenim se ma me sala Adwoa Safo so aye preparations a che se ebe koso yie no ebeba so life and colored enti sese ye ebusa se yakwaje court injunction dia baba to ayie no eso na homboa preparation nso akoso ma ye ma mesara Adwoa Safo ne nkasa ye mu bi kura se waboka 3.7 billion no kura no enti sesi ya injunction aba beto so no ayie no ebaba
so anase se ema so fa comment no eto comment section honom ema ye Getway Studio so enie TikTok, Facebook, YouTube, any Instagram like page no share video yi na nua bi so nensa enka